Ada kan manang. Kumusta? Na-error mount tayo pauit ti ka anakak. Wan, Mariaw, ada ginatang ko nga ikan. Lutwa mo, ta iso ti sidaan ta. Ay, ikan? Kunak no bulalaw ti sidaan ta ita. Kunak ngamin asumuro tak tasak ti gumatang iti sidaan ta. Ay nasaanan, tama ibos mo ti kwartak no kadwa ka. Ni manang mangrabak manan. Mangrabak nga. Agpay sumot nga ado ti paggastusak no kadwa ka. Iso ana sa isaya at lang nga agbati kan dito'y balay. Ni manang Malaing kalutwanan to'y insangput ko, Mariaw. makapasadot mo taglutaw no sa anakarnay. Ang malaman langan. Manang, kwartaman, inak ko magpa-check up. Nasakit ti tiyan kaw. Doang aldawan ngagsaksakay, jaklay bagbagakin ka. Apay ang nasakit. Jak nga ron amaw. Madanagan nga ron. Amangan mo't no nadadaan ti kidney wano liver kaw. Kaiinom mo iti arak daytan Saan mo't manang? Awan mo't pilpilyan ti sakit. Manaw, ti kasapulam. Ag-private doktora ko man, na nagatidug mo ti pila iji public. Diyak ka ba alang ti agpila ti mabayag na nasakit at talaga ti tiyan kaw. Umanay to'y 1,000 nga ta. Kurang manang. Anayam a 2,000 ta adda irisita da nga agas. Ken amangan no agpalaboratorio akpay. Mabit lang nga raw. Aday ta. Ingkanto makitangdan nga agbunag iti semento ken hollow block inton bigat. Tagpabunag da kasinsinhuano. Now, agimbagak Magimbag kamot siguron. Ala, ingka agpa-check up nga rodan. Tapno mairisitaan da ka iti agas mo. Uwan manang, kasto ikaw, diya ko nagsukat. Ni, much money kayo ita, Tata Mario. Nakapidot kayo sa iti kwarta. Uno, tinakaw mo. Si kakit di mo't guryaw. Anyat pagkit kita am kanyak, agtatakaw. Ala, agorder ka pa iti pulutan. Kurang na ita. Ala, kakaiso na ang much money kayo ita. Ita lang manin nga agilibre ka. Wala, ta itala nga nakatsamba. Apay nga itakala sumangpot, Mario. Nagturugam idirabi. Kwa, nakiturog aki di balay ti kumparik. Diyak kabailan ti agawid. Nasakit ti tiyan kaw. Ay awanan Naladaw kan iti papanam kuma. Isupay kuma ti makumpuyam. Sana balay ta adupay ti aldaw manang. Apay akasta tilangam. Kaskala na laos at tilapia. Naglabasit dagita matam. Kasla. Angot hangover kamot. Saan manang? Angot ti agas ti mang angot mau. Kanjak nakaturturog iti rabi na talaga nasakit ti tiyan kaw. Apay, di da nang tad iti agas mo Nang teda. Ang kaslasaan mo't akim na. Ang kuna ti doktor kaw. Sala umipikto ti agas kaw kalpasan ti dua nga aldaw. Anya. Anyat ko na dangay. Apay kano nasakit ti tiyan mo. Alak pala ti resulta ti laboratoris ko inton bigat. Maamuan pala no bigat no anyat sakit ka manang. Anya? Ay katala agsubli ka nga ro inton bigat. Tapno maamuam ti makagapaw no apay ngagsaksakit ta tiyan mo. Manang, adda ilaklako di barkadak alugan. Gatanga maun. Nalakalaang ta second hand. Pangusarak itilugan kat jak matam mo tag maneho. Ay kat isuro ka manang. Nalakalaang may automatic dayjay. Isaan nalakala amasuraw. Sagmamano kanungay, awan kwartak. Adda?
adot kwartam iji bangkaw. Binulan apaw itan na kan ni Kayla manipod abroad. Sa bali pa itay pensyon mo. Manu aya. 100 kay kanulaang. No sa balit pangilakwan na, 120 kay. Ang amno data, 100 kay kanulaang. Anya. Gatanga mo manang, tapno ada service mo. Siyak ti mangisurokin kang ag-drive. Ang numasadot kang agmanehaw, siyak ti agbalin a driver mo. Ay, damagag tupay kin ni Kaylaan no anyat makunana. Uray di mong damagan. Kwartam mo't ti maigata. Ay saan masapol ang maamuan na. Taisuka nga ro ti paggapgapuan ti kwartak. Awagak tupay jay kaanakam. Hello nakong. Aday bagbagan ni uncle mo alako ti gayem na alugan. Gatangan tayo ayang ata. Kada kayo ananang, adala ko umda sa kwarta. Ang nakurang ti kwarta yung dagi pa itak. Saanon, tadamot kwartak ijay bangko anak ko. Ipakadaklakan kamot Sa bagay mayat no dalugan nyo. Urita mo na uncle drive. Tano da papanan nyo, adaw sar nyo. Sana na masapol nga commute kayo. Kat gumatang kami nga rod itilugan anak ko. Second hand ka no. Kawanan ang kitaan nyo tamangan mo no adot na dahil nan. Ala, taibagaktukin ni uncle mo, takitaan na naimbag. Mangkuyog kayo iti mekaniko, tapno damang kita. Wan anak ko, ibagaktukin ni uncle mo. Di kay madanagan na naima. Kondisyon tilugan ko. Diyak kumaila ko kay. Hanggang kasapulan mi ngamin ti kwarta. Napintas pa yung ngamin tilugan ko. Ala ka, tagtalakakan ka, Jaime. Saan kamot siguro amang loko? Si kamot gayam ti bagbaga ti kabagis ko nga akin kukwa iti for sale. Kunak amang kuyog kami iti mekaniko amang kilates. Ngam saanan ta si kamot gayam. Adda pa nagtalakukon ka baro. Wala na. Kondisyon na talaga tilugan ko. Naiwanan iti hustaw. Di awan usarin nyo no ilako yung tilugan nyo. Sana bali na. Makagatang kamin tumanin makaurnong da tao. Adda ngamin paungsaran mi iti kwartana na. Alang nga rod, agyaman nakbaraw. Agyaman akmet na. Mario, umay ka manganan. Anyalat kukuam di ayan tilugan aya. Paandar ka, paandar. Manang, inak ipariper tilugan no madamdama. Ta medyo nakapsot ti preno na. Anya, kagat-gatang tapay lang at dadagos mariperan. Gagangay na, manang. Ta sana brand niyaw anagatang tilugan. Ikan nakto iti kwarta. Ta ay nakpasukatan ti preno na. Mala, madamdaman ton, mangan tapay. Gasam day ta, diservice ka pa yung umay makisya, Tata Mario. Gagangay na. Sabali at talaga no, pensyonado ti kabsatan niya. Kan adda di abroad akanakan. Wala. Nasingpot na gidya nga ginakanyak. Nangrona ti kabsat ka. Nakasingsingpot kanyak. Amin nakidawag itid na. Wala, ngam uto-uto mo. Ang bagbagam nga agpacheck up mo. Ngam paggatang mo lagayam iti arak. Wala. Naglaka amamat pati na di akabsat ko kanyak. Kas ita, imbaga nga da ipariper ko itilugan, ngam arak mo't gayam ti papanan ti kwarta. Tama. Tama nga numakarma kay ti kastang aramidam Tata. Numakarmaak, mairaman kayo takaraman kayo iti arak agat-gatangag. Datayo mo't amin ti may ranrano di ti kupitak akwarta ni kabagis ka. Sika lang, di na kami ramraman Tata. San man? Nairanon kayo datayo amin Kuna, may suro nakagmaneho.
Kano ngay nga isuro nak Maria? Ay na, saanan manang. Delikado no bakit tiyag manihaw. Ang mga no malipatam tiyag prinaw. Ha? Apay, kaya tiyaw, ti madisgrasya. Narigat tiyag manihaw. Sa nabalay, tadak mo't a driver yaw. Wala, ngamno ka sa pulak tilugan, awan ka mo. Kanayon ka mo tarumwar. Wala, mapan ko nga rod ipapariper tilugan. Tapno kondisyon na kanayaw. Aywan, mangted kan tugayam iti pagparehistro itilugan. Tapno saan na mapinaltay. Apay, saan pa'y ang nakarehistro ay ah? Umadanin ti panag-expire na manang. Kun adagatangag a pyesa, da sukatak. Ay, awanan. Maibusan ti kwartak iti karireper iti lugan. Kuna ni Jaime, awan dadaal ti lugan nga inlako na. Ngam nagadumo gayam. Wen nga raw. Sinaor na tayaw na dya Jaime. Isubli talangan ti lugan kan kuana. Gastos mo't gayam. Iti lugan latan ti papapanan ti kwarta. Sa nabalay, tano makondisyon. No mariper amin adadaal na, napintas taon. Ay, inal daw samot nga da-repair na. Sa nabalay, tano makondisyon. Awanan ti problema tayo manang. Ay, nasaya at nasabat ka, Jaime. Adaman ibagak. Kunam nga awan ti repair jay lugan nga inlakom ka na kami. Ngam apay ngay adandan inal daw mo't nga adda ipatarimaan di kabagis ko. Isong ti papapanan ti kwarta. Ha? Ne, awan mo ti kasano a repair day dyan ta na kondisyonan. Kun agdaw-dawat manon iti pangrehistro. Ha? Ay sos. Katno kay parparehistro day dyan di na panabulan na na. Ah, kunana ag-expire. Saan na na? Intun umay atawon manan Ay naglukon da dya Mario. Sa dimawat manon iti kwarta kanyak. Pagparehistro na kano. Nay, kitaan nyo tanay. At nanadamag ko iji kabagis yun na. Kanayon ti siyat da iji balay da guriyo alakyan. Iso kanumot ti paragatang iti arak ngayon inumunda. Ah, anya? Ay nagluko da ijayan. Lukluk kun naksamot da iya tao. Nod da ibaga na. Penken nyo pa'y no pudnuan no saan. Tanay, ang mga numasay sayang lang ti kwarta adaw dawatan na kadakayaw. Apay, adda pa managnagda amang ibagay ti kasta kadakayaw. Dadadaulin dak nagitatatao. Neket di ka nga rod agungot, Mario. Diyak ngamin magustuhan ti kastang ibagbagada. Panang dadaal ti kastang ibagbagada. Mabalin ko idang darom no kayat kao. Ay, Apay, asino ti mas patsem manang? Isuda, wano siyak akabsat kao. ay. Kahit naggapuam nga rod. Apay adwaal daw nga awan ka dito'y balay. Manipod at dalugan, tila papapanamon. Napan ko nga rod impariper ti lugan. Inururay kao. Aywan, adapay udik ijay nagparipirak. 2,000 manang. Awan maitid kon, naibusan ti kwartak. Dayta, pinadakas dak ngamin dagi at tao. Tilain dandanon dakin ka. So, di na kun ikan iti kwarta. Isublitan ti lugan, tapuro repair mutlat maararamid. Ay, sana. Sayang. Napintas ti makina na. Apay nga rod akanayon ti repair na. Isublita laangan. Wano saan? Ilakutan iti sabale. Ay, saan ta sayang? Naimbagla pag service tayaw. Di yun ikan iti kwarta no kasta teraramidan na nanang. Woy, nanak ko. Talaga nga insardeng kun timangtad iti kwarta kun kwa na. Iso na laang tamakaungot no saan amapat ganti kayat na. Bayan nyo takasaritak man no sumangpat. Alaman anak ko, si kati makisarita kun kwa na. Bareng agbain, wano agbutang. Sapay sabali no makaungot. Kasla agasok ti agong na, kat dumakkel dagiti mata na. Apay ngay akas dyan ni uncle. Makipagnanaad lang arod kada tayon. Kas jay pay laang taramidan na. Wan nga road. Nasingpet kayo unay ngamin nanang.
Di yu spoil din Di yun ikan iti kwarta tap na mapilitan nga agsapol iti trabaho na. Mes, panyom ka di day tao? Siyak ka dayti kasarsaritam, ading. Wan mes, panyom ka di day tao? Ay, di nakawagan iti mes. Bakbakutan akon. Iti 5 titawang kon nga mes kung kunam kanyak. Ay, kunak no agkatawunan talaag. Saan naman law nga 85 maon? Kasla 65 mulaang. Sigay, panawan kan. Kan san ko ako kwaday tapan niyo. Akin panyongay nga ta. Si kamat lati limabas dito'y itay. Aywan, bumalasiw ka kaday di ta kalsada. Wan, tagawid akon. Kagap-gapok ngamin di tabangkaw. Wan nga raw, nakita ti panaggapom di tabangkaw. Siguro, nangirwar ka iti 1 milyon. 1 milyon na siya sa wamag. San mo 50,000 pesos lang mat Tanay, masaduta karwar-arwar iti balay. Iso ginulpe kung bastok iti manuabulan. Ala, umay ka mes. Ta kuyogan ka bumalasiw di ta kalsada. Tamangan no maatalan ka. Rumbeng ko nga adda akanayon kaduam. Nang rona kit adda kwarta nga igimaw. Sapay ado ti hold upper kan manipdot di taoy. Saanan, kababain mat. Alakit din, kuyogan kan mes. Ala, kanam day ta in order ta. Kas pagyaman ko, iti panang kuyog mo kanyak. Anyat nagan mo tayan. Sak ni Mariaw, si Kangay. Ay, ala! Unay matapan na kay ranrananan. Mariamat tinagang ko. Ay, talagang aron adatati na ikare, pare titong galmay siya. Anyat ibagbagamon. Nalab at pursaytakin ka, Maria. I love you. Ay, nagtal na ka man. Di nakman bulbul at singan, sika. No kaya tenak, agdenatan, Maria. Nagpintas ka. I love you talaga. Itulog kan nga agawid iti balayaw niya. Tanay, madandanaaganak. Ang mga no adamang hold up kin ka. Adong nagiti hold up iti dalan ita. Numuna kitag may sakan sa iti balay mau. Nay, apay nga mom. Kunak tupay ka. Basta marikrik na nga awan kadwam iti balayaw. Apay awan anak mau. Adaday je abroad. Nasapa ka na balaw ngam jakon na kasawa apulos. Ay, sayang ti kinapintas mo Mabalin pa'y, no kaya tinak, Maria. Sapay ko taad na namnamakin ka. Sino ti bakit nga insangput mo, Mario? Nobiyak manang. Anya, ay di ka man mangrabak. Sino day jay ko na? Nobiyak nga raw. Di Maria. Impasyar ko la diti balay tapno maam-am mo magtiagbalin nga ipagmao. Apay, manutawanan. Bakbakatan mo ten, Mario. May aman tatawan. Ubing pa'y ni Maria, tanaping sapay la amag na. Sige ta, rumar kami lang. Muludak pa'y tilugan mo anya manang. Ta itulod ko ni Maria, iji balay da. Maria, babes. Imawag ti maysa ka na iti karuba may. Apay ka no, Mario. Nadisgrasya ka na. Agnangabit ti biyag na. Adda iti ospital ket agkasapulan iti dakkalagatan. Masapul ka no ang maopira. Anya, akating kakitaan na. Awan kwartami, babes. Pautangan nakman pa'y.
Uray 100K laang. Mayadak daw no agpaw iti ka anak kak ija abroad. Intun umay alawas pa'y lakano ngamin ang makapaw ay. Ay, kasano nga ikat kurang madjay kwartak dita, oy. Ada jay bangko ati daduma kwartak. Ala, kuyugan kan amapan mangirwar, babes. Ha? Alan, babes, agunay kan. Sige, mabit lang nga raw tagpulbos kan nagsukatak. Ay na, agyaman at talaga kan ka, babes. Na maglakid din tadda ka apagbuludan mi iti kwarta. Sakbay ayawat ko to'y kwarta, agpirma ka pa'y nga ron dito'y naramid ko kasuratan, Mariaw. Amang ipanagnak, ngay mutang kay ti 100K kaniyak. Ah, nay, naling ka pa'y mutlagayam nga agsurat. Kuwan na, naindag pa'y lang ti panagsurat ko. Ala, agpirma ka. Apay, masapol pa'y lang, ay akit agjowa tamat. Ay, oray pay. May maya mo lang no ada pagpinirmaan ta. Ala, agpirmakan. Tapno malpasan. Ala nga rod Itaman pa'y adi ka rimwar, Mario. Apay, awan lakad yo kadagiti barkadam ita. Rumarak to no madam tamamanang. Anya dagita nakabag iti dadakkel. Badok manang. Inak man pa'y agbakasyon. Pagbakasyonam, Iji Manila. Inak agsapol iti trabaho. Naimbag nga oras mo, ading. Ada ni Mario akab samaw. awan manang, napan nagtrabaho ije Manila. Manangal lilaw day jakab samaw. Manipod na kautang iti kwarta kanyak. Sana na nagpakpakita. Jak pa yan mawagan ti cellphone na. Imutang iti kwarta kada kayo? Wan, kuna na nga ramata medyo hospital. Nadisgrasya ka kanaw. Critical ka no tibiyag mo. Anya? Adto ti kasuratan, nakautang di kabsa mo kanyak. Idarom ko day jay ataw. Inalilaw nak ngamen. Ha! Dito'y lagayam ti paglamlam mangam. Manila ko nam, ngam dito'y malagayam balay ti karobam tinapanam. Babes, di ka kadagkaskas ta. Di na kadiidardarom, babes. Babes, tarupam! Inulbodan nak! Iso nga idarom ka? Saan ka di Di nakidardaraw, Maria. Ang bayad akto ka na makasapulak iti trabaho. Ay, kanon to pa makatrabaho ka! Inton nagornosan, nagita sakam! Maria. Basta agsagana ka, tay darom ka, Mario, aman loloko! Manang Biyanang! Naimbag nga oras mo, madam. Ne, si kamat gaya man aning. Nasayata dakan, ala sumrakan. Agyaman nak, madam. Si kakit dimot, dinak man awagan iti madam. Nanabela, kunam kadilatan. Awan sabsabali kada tayo tagkakalugaran tayo. Kat, agbalin ka nga roden nga amok. Di madam ko nakin Madam Bella. Naisaan, jak kayat nga awagan nak iti madam. Basta nana, kunam kanya, kwan. Kat no kasta ti kayat mo, Bella. Kat, anya nga iti trabaho dito'y balayo, nana. Kasi timbagakan ka ide, aglaba, agluto, kan agdalos. Day tala ang taramidom dito'y balay. Ala nga rod, nana. Nalawag ti saritaan na. Aglaba, agluto, kan agdalos laang. Wan, awan mo ti sabali nga ramidom dito'y balay. Kan saan ka marigatan nga aglabata, dua kami lang kanila kay kung ay labaam. Okay nga rod, nana. Nalawag ti saritaan. Nana Bella, apay, asino ti asawa di masikog nga anak ni Nana Juan na akaaruba yung?
nakiasawa ka din? Wen nabayagan. Nagkasarda, no? Live-in laang. Di damo nagawis iti kasarda. Tsak man ammo. Mabai na kamang damag ta mga nuko na anda man nakibiyangak. Kahit ayan nga asawa na, apay ajak makitkita di tabalayda. Adan sa kanumay di abroad. Kasta matimbaga ni Juana ide kanyak. Oh, adang tangag paiso iti abroad. Ang mga nukun ko na dalaang tikas jay, tapno saan amadlaw? Saan na madlaw, te? Saan amadlaw asin ni ko gandalaang di anak na? Aniya? Tila sasawamot, aneng. Ay sus, di tay laam mo anana. Agparparik na ngamin kanya, alino ko dalaang di babae. Nalaingak ngamin amang kilatis iti tao kang. Anya? May bayam dagita. Awan pakibiyangan tayo kadagita, aneng. Ingka kedyagaon no nakaluto kan tamangan tayon. Mabisina kaon. Ay Allah! Nalipatak mo tay lutlutwag. Ah. Ay naksatan! Inton maminsan, aneng. Bantaya man ay magtilutlutwam. Kita man, nakset tilinutom. Imbes sa mangan tayon, saan taglutluto kapalay ti sabali amasida? Ay, pasensya kayong tata. Naliwayak mo't nga paiso. Nagluto ka, bantayam. Di mo pampanawan. Sana tila papanam. Uwan tata. Kung amin, ninanabela ngamin, kasarsarita na kita eh. Ay kaduray panunutam lata tinutlutwam. Ngala, agawam tagluto tamabisina hon. Adamot tang sikday ta ala kay primo. Kunamutlan asino akabaknangan no agsasaw. Gapot addan katulong da. Kunamutlan asinon amang sermon kada tao. Ayan ni Aning, bakit? Apay nga awan manan diti balay. Jak nga rod ammo. Kunak no aday jay likod nga glablabak nga mawamit. Sursuran damat na siya babaunin. Nakasapsapa amapan makikarkaruba. Ay, wag nga rod Sinapa na tinagluto. Sa idi nakaluto kan nakadalusan, rimwaran. Nagsapa nga glutluto. Nalamisan ti taraon. Sa paan na tagluto tapno makarwar mo't amasapa dito'y balay. Papapananaya. Di ta kakaro ba? Mapan makis istorya. Anya klase ti babaunan ti kasta. Di tanto pa'y rumwar diti balay amapan makichismismis. Ang isumutan, inaldawa kasta ti aramid na. Bagbagam tuman na diyang anay, kayat ti kas diyang aramidan na. Nanabela, anya ngay, di husto di atap ko. Atap mo nga. Di masikog akaaruba tayo sinikog ang dalaang saan da nga kasar. Aniya? Nakadamagam mo't iti dayta? Di kaaruba mo la di tabangir abalay Ibagbagadala ka nung adda ijay abroad ti asawa na. Ngam kinapudno na kitawan. Katawan pakibiyangan tayo ditan Biyag daday ta, aning. Narigat ti makibiyang itipada a tao. Masurunak lang aming ta kunamutlan asino abaknang no agkaw-kawas. Kunamutlan asino nga asawa ti baknang. Tikit di trabahom ti into naram. Saan na ti biyag ti karuba, aning? Awan mo't problema iti trabaho. Talap-lap pasak mo't nga umuna sa aktorumwar a makikaruba. Kan may sana kayat ni tatam a primo tar aramidam. Agtalinaad ka kumalaang dito'y balay. Ay, maburing akmo't agmulmulaga takla dito Nukas di analpas kung ti trabaho na. O di agbuya ka iti TV. Wano saan, nag-cellphone ka. Maburing aklat tanana. Agsakit ti matak nga agbuya. Mas kay kayat ko ti makisarsarita iti taptao, nana. Ay na, tapno ang muyaw. Nagdudugyot dagijay nga amok da kayaw. Kano pati underwear da, kat ipalabada kanyak. Marugitak pa'y, ano saklaan tadyak kayat nga dam ako nadang. Grabe mo, daytan, aning. Wan ko naklangarudan, nagsasadot da pa'y,
Ta ultimo inumun da adanong payawat da amin kanya. Uray ko maano saan da nga imaw. Ha? Nakaimimot da pay. Kana da pay sadsadot da nga agdigos Di da pay agtut-tutbras. Namnaminsan da na si putak nagtutbras da. Manipod nagpayak kadakwada kas babaunon da kayaw. Nay, aldawa, panagluluto man ay. Ha? Ay, sus! Un nga agpaisaw! Sige, agawid akong. Tainak aglutong. Taamangan no pang uran dakdagiti amok no maladawak ng aglutaw. Sige mapanakong. Inton maminsan manang. Nakaring kan, Bella. Nay, bigat mo't gaya man. Ala, ang murmuray kan, taday pabuyakan ka. Nay, anya na ita. Ada insenti ka ruma a video ni Aning. Ngag-chis-chis messages tor. Anya abidyo ngay. Ito yan, uyam. Mabit lang ta i-play ko. Nagsasadot da pa'y ta ultimo inumun da adanong payawat da amin kanya. Uray ko man no sanda nga imaw. Ah, Ay, nakaimimot da pa'y. Kun adda pa'y katsadsadot da nga digos Di da pa'y agtututbras. Namnaminsan na si putak ti panagtutbras da. Manipod nagpayak kadakwada kas babaunin da kaya. Oh, makitam ti kasta nga aramid ti babaunin ta. Nakalas. naglokon day jay a babae. Apay nga yakas ta ti ibagbagana. Dadadaulan na tayo diliklikodan ta. Adita ammo. Naimbaga, tadanang video kan kwa na. Aniyan? Pag-impakya mo na dyan nga Aning, tapapanawa mo, bakit? Nag-awid ka mo tanay. Ala, sumrakan. Nagdakal mo tabag nga awit mo. Apay, ang bakasyon ka. Saan? Pimanaw akong ijay balay da na Bella. Tapay. Alaman siguro mading inaramid maun. Ay, awan mading aramid ko. Di dala maaklon ti mading aramid da. Agpaiso mga imot kan dugyot da. Di da maaklon da ita. Iso a pinapanaw da. Anya? Apay, inapamida. Saan mo? Imbagakla kadagiti kaaruba ti pudno nga ugali da. Ngam sinakit-dakit din. Makita. Di inaramid mo manan ti jak kayat. Apay di mo amo ti mabagbagaan. Di mo may kat ti kinalaing mo agchismais. Nasayat ayat ti kasta. Inka chis-chismisan nagiti amom iti sabali at tao. Imbis sa pribado ti biyagda, mapan mo mat chis-chismisan ida. Awan mo't madingar aramidag tatang. Apay, dakas ti agistorya. Dakas ti makis-istorya iti pada tao. Iso nga rod nga dangiwat tayo. Tapno adda usaran tayo nga agsao. Nga agistorya. Di mo man ikalintigan ti mading aramid mo. Saan la namnaminsan wano namnamid mo anaiso kay ti kasta. Naminadawn. Sa apay ti madiken ka, nainayunam, kan kiskis sayam ti istoryam. Panang dadaali ti pada tao, ti kasta nga aramidam. No didak kayat saan lang. Ado ti pagaplayan sa bali dita. Wala, ngam awan pagbayagam at trabaho, ta kastamot ngamin ti aramid mo. Agbalbaliw ka man, anay. Ay, awan ti rumbang abaliwak tatang. Taawan madingar aramidag. Agpakpakatutuo aklaang. No kasta, pimanawan di katulong yo, Sabel? Wen aning, makiasawa ka nung aminin. Aya, ang mga numasikog pa yan. Ay, jaklam mo ngam saan mo ti kunak. Ang mga numasikugon day jangay, iso ang nagikatan. Kahit, kasanaw, mga laka iti sa bali ababo ninyo. Kapilitan atan agpada kami met nga da trabaho na kanila kay. Ay, agaplayak nga rudin, Sabel. Alaan na kung tasya akong ti sweldo ang ababo ninyo. Ni apay, jesigo na trabaho ngay. Awanin na. Pimanaw akong tadyak maanusan ti trabaho ijay. Kun, agasam, pag imunan nakit din jay bakit nga amaw. Awan mo't madingar aramida. Ngam pag imunan nakit din. Iso ang pimanaw ako na. Anya? Iso nga alaan na kung tapno sa anak ang mabakante, Isabel.
Alang aron, tapagsaritaan mintong agasawa day ta, aning. Kahit inawat na ka. Siyempre siyak pa'y tatang. Inawagan na ko ni Isabel, mangrugi ak kanon nga agtrabaho inton biga. Swerte, tada pala mangawat ken ka. Nga oray kasta ti ugalay. Isong agbalbaliw ka kuman. Ijamaw ti makibibiyang iti pada mataaw. Nangro na nagiti amaw, ta sana nasaya ti kasta anak kaw. Apay, dakas ayat ag istorya. Iso nga rod ti usar tingiwat. Agsaw. Wana, nasaya at kumalaang ti isawang maw. Sana kumkumpurmay. Awan rumbang abaliwa. Tawan mading aramid ko. Gagangay laangan ka datayo ti kasta. Ramen ti biyag day ta chismis. At ni Eric, balasang ko. Ha? Ay, awan da pa'y Di da pa'y si mangpat nga gasawa, nana. Apay ka day. Ita nga minti schedule ti panang massage ko kunkwana. Si Kangay, amangan no kayat mo ti agpamasahe, balasang ko. Agho-home servisak iti body massage. Ha? Kastaya? Ay, sanan. Tawan mo't nasakit iti bagik. Ala, urayik nga rod idan asumangpet, tani. Adayo pa'y nga minti naggapwak. Ala nga rod, pasensya kayon. Di kay mabalin apastrakan dito'y salas. Tababaunon daklaang dito eh. Sana balen, awan problema. Dito'y latan balkon ti paguraya. Nukasta, kanayon nga umay dayja abakat dito'y balayaw, Sabel? Wan aning taw may agmasmasahe, wano saan naagdalos iti kuko. Ngam ni Eric nga asawak ti kanayon na servisan iti body massage. Ta kanayon nga agsakit ti bukot na nukwa. Kastaya, ang amam adda nadlaw ko iti dayja abakat. Uray bakit, ngam kaslad da sarsarampiting na. Ha? Agasam, nakabado iti tubeless, ken nakapalda iti nakiting. Nalaing ngamin nga agdala. Kan may bagbagay namat, tanapintas ti pamagina. Ang damat sarsarampiting dayja bakit. Madlaw siya. Ay, jak kursunada ti panagbadbado na. Baybay amlatan Kas jay nga rod ti trip na. Oh, adto yun ti Kapim Eric. Ni sanak pa ta nagpatimpla aning. Kaya may sanak ngagkapkape. Ay, kastaya. Si kaman la ti lalaki nga amok asaan nga kapkape. Iniwasa kong ti kape ta, bawal kanya. Ay, kastaya. Mala, inumak nga rodan da itong. Apay, di ka pa'y makaturog aya, rabiin. Saan pa'y nga rod? Si Kangay, di ka pa'y maturang. Madamdamaak pa maturog, ta orayak ni nanakikay. Ta umay nak imasads. Ha? Rabrabi nga umay agmasahay. Wen, tadi na kano masango no bigat. Kan may sa, aga po kano di ta karuba. Iso ako na ka magaslat ta dito yan. Kay, amo ka din ni Isabel nga asawam ti umay na. Wen, imbaga kitay. O ala, in ka maturogan na ning. Ha? Ay, sige nga rod, Eric. Nakaskas dao mo dayton. Rabrabi nga umay agmasahay. Uray bakatan day jaki kay. Ngumadlaw nga damampang na. Isus, pudnon sama ti atap ko. Mapansan at talaga. Wan ay napatsindak ka day. Pudno ti bagbaga kada kayo. At dalakit dilimot a relasyon dagiti adwa. Imposible, bakbakatanan ni Kekay. Kat, anya kumano pa ka? Adaya binakatan nun ni ampang tinagaray. Kanayon iji balay da sabay. Kat pasaray rabi ipay nga umay da kayaw. Alam sa bagay, gwapo mo ngamin ni Eric nga asawa ni Sabel. Uray asino mo't siguro a babae. Talaga ang makayawan iti kinataer na. Uray bakit talaga ang makayawan kan kwa na. Nukas na, saan ka nga agimon? Di mo pagimunan ni nanakikay, Isabel? Kan, di ka agatap, iti ka na yun ayu umay na dito'y balayaw. Ala, apay ko mga agimon kan agata pa, kat awan mo't madingar aramiden da. Ay na, panagkunak. Nakurang ka iti panagsipot, Isabel. No siya,
Mapaliiw ko ti garaw ti may sa taong. Bantayam ana imbag asawam, Sabel. Taning, uray bakit ni nanakikay? May asim pa ako nada. Mabalin ka di, aning. Di mo padaksan dagiti dua tawang magmadingar aramidan da. Atap mo laang dayta. Saan kagayam asilosa, Sabel? Nasingpet ka ngamin unay. At dayta, nakalosyon ako. Imposibleng asaan at tumalyaw ni Eric iti kastoy asuot ko. Nagkiting kanangulul a shorts. Kan nakasando aklaan iti naing face. Nakaturugan ni Isabel ng asawa na. Oray, tasan asilusan ni Isabel. Padasag man agargarin ni Eric. Magargarin tupay iti baka. Siyak tulakit din akaubingan na laang. Ay, agatan. Aging tuturog ako. Hoy, aling! Bumaon ka man dita! Ha? Ne, apay Eric. Apay akas lakuungot na. Nagalas ti ugalim. Padaksen na kami kaninanagikay. Ibagbagam nga da relasyon mi. Ha? Wow. Amom kadi ang pambalinda ka ngay darom iti kastangar aramidam. Ha? Ay, ini. Awan matimbagbaga. Ulbod! Ako kusam amin na nagargarat mo, tapumano kan. Ha? Ne, apay nga eh. Saan miya kasapulan ti chismo sa ababaunan? Kat agsagana ka, tay darom da ka. Anya? Tay tangamin ka, di ka dumdum nga iti pamagbaga, anay. Di mo ngamin maikikat ti kastang ugalim. Anya ti aramidak tatang. Diyak kaya ti may darong. Awanin, nagdarumda ka naon. Naglaing ka ngamin ngagpadakas iti pada mataaw. Nangalaam ngamin iti karbangam amang dadaal iti pada mataaw. Tatang, tulungan da ko ma. Diyak kaya ti may darong. Anya ti aramidak. In ka makipagpakaasi ah. Marang isanod da ti darumdaken ka. Sabel, Eric, umayak agpakpakasi kada kayo. Isanudyo ko man at idarumyo kanyak. Aklunak tinagbasulak. Pakawanan da ko ma. No kasta, amin namon tinagbasulam. Un Eric, sorry no nagparbuak iti sarita. Di da kun idarum, please. Grabe mga mintar aramidam, aning. Pinadakas da kami. Imbagbagampay ka no adida ka suswelduan. Kat on time mo ti pa nagswildom, sana ya? Un, kamalik dagi jay. Iso apakawanan da ko ma. Agparinto mga iti sangwanan nyo. Di da kun idarum. Tumakder ka. Ala, ikan da kay ti may sapay agundaway mong agbalbaliw. Isanod min ti darumiken ka. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Anya ngay dayta. Ag-public apology ka. Ay, oo na. Sige, kabalak nga ramidan dayta. Inton assembly meeting ti barangay. Agsao akto ijay sangaw. Saan lang ay di barangay hall? Ura iti FB. I-public mo ti FB. Ta ijay kang ag-public apology. Ha? Onya, mayat ka wano saan? Kababain samot no iti social media. Mayat ka wano saan? Sungbat, tanong di mo kayat ituloy min ti darom. Ay, sige. Mayata kong Eric. Agiyaban ka, tadi dan pinatuloy ti darom da kontraken ka. Una, ngam naamuanan ti publiko ti inaramid ko. Taijay mo't social media ti kayat da apagkidawak iti pamakawan. Kahit anyang araw, talaga kasta. Inaramid mo mat. Pag nakmamlay ta na napasama ka na Muntatang, jakon aramidan ti kasjay. Oh, adakan. Kumusta ti pagnam? Naawat kan iti trabaho? Saan tatang? Adun tinagaplayak. Ngam awan apulos tinangawat kanya. Ay,
Nalabit ang muda at tinaramid mo. Isa mabuting da mangalakin ka. Tabang ano aramidem mat kanakwada ti kasi tinaramid mo kadag tinagbalin nga amo iti kalabas. Kasano day ito yan, tatang? Marigata na ka makastrak iti trabaho. Ala, di ka mapukawan iti namnama. Nagbunga, nagitimulak anatang. Isursor mo nga ilakaw. Aglako kalangay. Wanan kapilitan ng akas na, tatang. Di mo ulitin tinaramin mo. No di mo kaya tadakdagas pa iti pagtungpalam. Wan, tatang, agbalbaliw ako.